e congregas o teu povo con amor de Pai en torno á mesa do Señor para celebrar o seu memorial. Mira benigno, Pai Santo, este altar que preparamos para celebrar os teus misterios, que sexa o centro da nosa louanza e da nosa acción de gracias, a ara onde ofrezamos sacramentalmente o sacrificio de Cristo, a mesa na que partamos o pan da vida e bebamos o cáliz da unidade, a fonte que verta sobre nós a graza perenne de salvación, para que achegándonos a Cristo, pedra viva, medremos nel ata formar un templo santo e ofrezamos sobre o altar do noso corazón o sacrificio dunha vida sen mancha, sacrificio grato e agradable para a alabanza da túa gloria. Amén. Amén. Presentámoste, Señor, as nosas vidas. Por iso, estas fotos son parte da nosa historia como parroquia, o pasado e o presente. Queren expresar o noso agradecemento por todo o recibido nestes anos a través do esforzo dos nosos antepasados. Queremos que ti nos sigas acompañando e protexendo cara ao futuro como parroquia. Pedímosche que nos deas forzas para amar a todos e a todas, capacidade de entrega e de servicio, para seguir adiante na causa do Evanxeo, transformando este mundo e a nosa sociedade desde o amor. Señor, este mantel e estas flores representan o noso desexo de cuidar e manter esta capela como un esforzo de acollida, de agarimo e de proximidade, no que todos teñamos un lugar. Ofrecémosche o noso tempo e afecto para coa nosa Igrexa, que cada vez sexamos máis os que nos unimos para vivir e celebrar a nosa fe. Como expresión do noso desexo de seguir louvándote como comunidade, esta patena, este cáliz e este copón son expresión da túa presenza entre nós, de tantos xestos de amor e fraternidade, como se vive no noso mundo. Moitos deles calados ocultos, mulleres e homes que comparten na sinxeleza da vida o seu compromiso concreto e xeneroso. Pedímosche que nos axudes nesta tarefa. Traemos este pan e este vino, signos da entrega de Xesús por nós e por nós. Con eles queremos dar grazas, porque te vas a hacer presente no medio de nós e te nos das como alimento necesario para vivir como persoas e como cristianos, alimentando a nosa fe
e animando a nosa condición como comunidade, discípulos teus e testemunhos da túa alegría e a túa resurrección. Vamos agora facer unha oración sobre a patena do cáliz para que queden benditos. Sobre o teu altar, Señor, colocamos alegres este cáliz e esta patena para celebrar o sacrificio da nova alianza. Que o corpo e o sangue do teu Fillo, que neles se ofrecen e se reciben, santifiquen estes vasos. Concédenos, Señor, noso Deus, que ao celebrar o sacrificio do teu Fillo, nos fortalezamos cos teus sacramentos e sexamos penetrados no teu Espírito, ata que poidamos gozar cos teus santos do banquete do reino celestial. A ti a gloria e o honor, Señor noso Deus, por sempre eternamente. Amén. Yeah.